Hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silin sang puya ramsung hun sang COVID-19 riala len renga wangin ngai thatu te film khur tur le sidan na lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le som pret in card te min midang te po sidan nan lak thenan pui hrinang che COVID-19 che thar omicron chu boy puyom takan ime ka wangin mai tomna vo midang hnai lo kod le mai ti fai te lo ngai pui mo zelang cheu COVID-19 chungchang sia du nele ka shona momo tan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani e tuna chon Chanchinthar long thak chun zomang u Mizoram sarkar chon COVID-19 thrileng lor chawa wangin voina tanga thule ma man tur in kho khirna tharasiam World Cancer Day voin khan health minister Dr. Aizawl thanglenan Zemabo Cancer Hospital Mizoram State Cancer Institute building thara hong Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan Parliament budget session 0 hour marsak bela hindi zirtir tu mamonale andin munsiam thatsa kapoi mo thuwa soi voin khan Uttar Pradesh Assembly in khan thoruknale Manipur in khan tho ni na ta na hriatir na ti chu ani Mizoram sarkar chon voin khan COVID-19 chungchanga in kai hruna tharati chuaka thule omma chu red zone chunga sa khobiak na in khom khapani a red zone pona chuan bek ina lengza chanve ai tamlovin kaushan in khom kalpui phalani ang thu chwa taran dan chuan kaushan in khom pui po chhun lama chau nei phalani a ripui dar theina tur ve nan zai khom zai hole zai pol hasa kho te khap ani bok picnic spot park sahwan ne in fiam hun te chu khar tur ne dona gym le beauty parlor te po khar tur ni in mi pui pun khom anniversary le birthday lom te po khabri ani dor zong zong hon phalani lai hian red zone omte chu LLTF in ka ishwan in anin hon chhok thin dona restaurant a tepo achunga ei phal ani lova innama hon chi phalani he thu chuaka hian zirlai class 10 ne class 12 exam tur ti lo chu online class kalchun zom turani anga class 10 ne class 12 te chu CAB thata ka zom chungin school le hostel hon phal sakani a amero che zirlai te zirtir tu le school na thokte chuan COVID-19 vaccine lak vek angai thung don ani he dan tharen Mizoram sarkar office ranga group A le B te chu CAB ken ko chungin office kai dan tur anruam mananga group C le D te chu achan ve chau kal tur ni in anin kal chok thin dona phalna dil lok lovin office po tlo phalani lo ti thu chwa chuan tar lan ani World Cancer Day voin khan health minister Dr. Aizawl thanglenan Zemabo Cancer Hospital Mizoram State Cancer Institute building thara hong Dr. Aizawl thanglen chuan National Cancer Registry Program in report ati chhuwa thina Mizoram a hen kumtin cancer ve thar sang khazaruk vel mu chhuwa thina ni ati a cancer ve te en kona tur hmun thata khona ni ta chu Mizoram tan thil chin sia tla kani ati health minister chuan hei alian le changklung jok cheng viable changa se na tur cancer super specialty hospital po din tumani ti soim he na hi bultran thuai ni theinan sarkar lai pui hnoya ministry sanga technical committee khir khan tak apal tlang fel to atia covid ripui leng kara health department chuma sona rural din konga le bungra thale konga mason veuma se thok tu tha mithiam super specialist clinical le academica thiamna sang filor tak nei anma mo hle ti soin Mizo thalai te tan chanlak le zola poimo thu soi ani doctor zadar thiam sang appoint thu soin Mizoramim cancer hospital changklung takan nei hi abik takin cancer ve sumlama harsa tak te tan anhule zwal don ani atia phaya kalngai lovin Mizoram chungeya inen kolna an nei chozel hi sarkar thune tu tele thok tu te inpek na ra ani ati cancer hi en kol dam thayani ti le cancer then khatlaka invent theni dan in shilriat konga tanlak le zol apoimo ati thu Dr. Zadar thiam sang chona soini Mizoram State Cancer Institute hi kumsang khasom ko pariat khan bultan ne im Aizawl Civil Hospital unit ran nein chemotherapy khum pakhat atanga tanani a kumsang ni som khan Zemabo ka chemotherapy langna tur building sak chu honani a sangni som pakhat Mizoram State Cancer Institute tia ming vo ani voin program a hian World Cancer Day man ni bokim kuminata na thupui than so chu close the care gap ti ani Central Wayme chuan Danova Kuvara tolruk ti topani theinan mala in Wayme sub headquarters group le branch rang an mani huam chunga Kuvara Danova tolruk aumani chuan police station nai brashe tir turin an ngen Central Wayme chon voin khan chu semin Danova Kuvara tolruk ti topani theinan thune tu rang te soipuin sum dona diklo chu atop nge theinan cholovin ma alazel don ti an thu chu an tar langa hun rang Wayme hruai tu te chu Kuvara Danova tolruk
omani chuan malang hal turin an cha a an huam chunga danova kuvara tolruk omani chuan police station a hriat tirvat turin a cha bok ani State Level Committee on Nasha Mukt Bharat Abhiyan chu Vain Khan Social Welfare Department Secretary Pisang Sinchinza kai hruin Minekoa anthu khoma meeting a hian Mizoram Social Defence and Rehabilitation Board Social Welfare and Tribal Affairs CEO Pilalhupui Sailo chuan District Pathum Aizawl Champhai le Kolasi pa Nasha Mukt Bharat Abhiyan malak to na sang le ma chhopte soya he scheme na tumber chu thalai ru hlo lati velo te ven himba ka ru hlo khoi mek te chan chua Nundan phungpa ngai anun le theina na tran puyani ati Nasha Mukt Bharat Abhiyan hi India Rama District zani somsari panhe kalpui ni in Mizoram chun District Pathum Aizawl Champhai le Kolasi pa te kalpui mek ani a District na Deputy Commissioner te chu District Level Committee Chairman ani ngal bokani Azadi Kamrit Mahotsav India Independence kum somsari pangana pole Nasha Mukt Bharat Abhiyan kum khatlina polin Ministry of Social Justice and Empowerment chuan Mizoram halakna te thathar khian en kualdona Marchaka Mizoram le Manipur chu en kwal tur jing antel ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Parliament budget session nei meka Vain Khan Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan 0 hour Marchak biala Hindi zirtir tumammo na le andin hun siam thatsaka poimo thuwa soi Puke Vanal Vena chuan Mizoram Hindi zirtir tu high school a zathum samret pali le middle school a zasari somni pali omsa te ba ka samagra shiksha scheme noya Hindi zirtir tu Zare somnga pangalai lak ani to atia hei hian sarkar school and government aided school te mamo chu aphushuk thei rolin marchak bial pum huapin zirna bul thut tak primary school level te chu tun thlangin Hindi zirtir tu pek anlani lawati Central Sarkar Samagra Shiksha Scheme noya sum hana tu then khat zirtir tu tele educator te atana sum centur chu kumtin ti tlem tial tir turin rohman thar ani atia hei state sarkar tan phurit bel chan ani awangin State te na zok marchak bial state ang tan chuan he scheme component tina Central Sarkar State Sarkar sum intum sem tur chu pangai anga somko le somak lakal pui chunjom tura siam thatni se ti a chumi rol chuan Samagra Shiksha noya Hindi zirtir tu lak te chu State Sarkar noya zirtir tu dang lak dan nen rol khai taka kalpui ni se hei zirna quality thani nan thil poimo ani ati pu vanal vena chu marchak bial no pangte tan Hindi thiam chu namin pum khan atan thil poimo takani thu soin marchak bial no pangte chu atlang puin Mongolian kha nu le pa te tanga Hindi tong mang lawan ni a state danga Hindi tong mang te angin anu le pa te hne na tangin Hindi zirna tur an nei velova school sang Hindi zirtir ru te chu master role chhorde uvek ani awangim zirtir dang te nen an din hunen khawa hei hian Hindi ngai poimo lo na ashing thei don ani ati Vain Khan Uttar Pradesh in Khan Thoruk na le Manipur in Khan Tho ni na ta na in hriat tir ti chuani a Vaina tang vekin in Khan chu tur tan hming thelu ngal thei ani heti lahan Uttar Pradesh in Khan Tho lin a ta na hming thelu thei hun chuni min khan a to pa Vain Khan en dikngal ani a mi zare somnga pani hming an thelu ta in nuk dok du tan February ni seri thleng hun hon ani Uttar Pradesh in Khan Tho ma sa pan mi ba ka tho khata zo tur Goa le Uttarakhand in Khan tan campaign boro ka sang chhotana Uttar Pradesh in Khan Tho ni na din hun po chiang thokatin assembly seat somnga panga candidate zanga somret puruk anom dona Goa a hian assembly seat somlia candidate zathum pakhadan omanga Uttarakhand assembly bial somsari candidate zarok somthum pani anom don ani Uttar Pradesh in Khan tho khat nei February soma nei tur ni in tho ni nei February ni som palia vote thak ani ang ramchunga COVID-19 shikai mu chu azat kanhiam zelin darkar somni political chungin Shikai thar noi khat singi le sangko mu chwani a tundin huna shrive en kolla hi noi sompali singthum le sanga velan oma darkar somni pelikala chung vekin shrive en kol dam noi ni singi le sangrok omin shrive en kol dami zazela somko panga point pathum pakwa kai le to a ni khata sample indicator shikai zathi za pakwa point pani pasire atlan niam to bokani shrio wangin mi sang ni le somseri pani an thile a heti lahin vaccine po chaktaka pek zel ni in nimin khan dosno somnga panga singa le sangret chuang pekani a Rampuma vain thangin dos viable se za somruk pare le no somli pasari chuang pek to ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangdonin Azadi Kamrit Motsaf khu sabot sai chu naktuk zan inrin ni Chanchinthar puan huna neilani dona Indiaram zelena lam hoi zona siam thina ni a zona te ron chang thau turin kan ngen chewa in chane tu WhatsApp in mo SMS in phone number Pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruk emo email ID airdigest21@gmail.com ate thelu thai ani he quiz comparison ron chang tu zinga achang dik masaber loman certificate siam sakani anga loman na tu pathian ni kai Chanchinthara
puan ani anga hen elna hi kum khat chungin enrini piangin nei thin ani ang Chanchinthar serti topna na tlang pui Mizoram sarkar chuan COVID-19 shileng hlor chho awangin voina tanga thule om ma man tur in kho khena thara siam World Cancer Day voin khan Health Minister Dr. Al Thanglenan zema bok Cancer Hospital at Mizoram State Cancer Institute building thara hong Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan Parliament budget session 0 awara Marchak bela hindi zirti tu mamonale andin hunsiam thatsak apoi mot huwa soi voin khan Uttar Pradesh Assembly in than thoruk nale Manipur in than tho ni na ta na hriatin ti chu ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon